We are paid, that's all. We are God. Kada pomislite na najmoćnija bića u Bleach univerzumu, verovatno vam na pamet padaju Genryu Yamamoto sa svojim spetljenim plamenom, Sosuke Aizen sa potpunom hipnozom ili Jvač koji vidi i kontroliše sve moguće budućnosti. Devojka narandžaste kose, uvek nasmejana i naizgled nespretna, godinama je u očima publike bila samo sporedni lik. Devojka koju uvek neko mora da spasava. Epizodi Krvavog rata. Tite Kubo nam je potvrdio nešto o čemu se nagađalo više od jedne decenije. Orihime Inoue ne samo da posjeduje jednu od najopasnijih moći u celom animeu, već je njena sposobnost jedina stvar u univerzumu koja direktno prkosi moći samog Boga. U ovoj epizodi, dok svet propada, Orihime više ne stoji iza Ichiga tražeći zaštitu. Ona stoji rame uz rame sa njim, sprečavajući uništenje koje ni jedan Shinigami kapetan nije mogao da zaustavi. Danas zaranjamo duboko u skrivenu priču i evoluciju moći Orihime Inoue. Da bismo uopšte razumeli šta se dogodilo u epizodi 45, moramo se vratiti stotinama epizoda unazad, u trenutak kada je Sosuke Aizen kidnapovao Orihime. Većina gledalaca je tada mislila da je ona oteta samo da bi poslužila kao mamac za Ichiga. Međutim, Aizen je video nešto što niko drugi nije. Njena moć, poznata kao Shun Rika, uopšte nije duhovno isceljenje. Aizen je to definisao rečima koje su promenile sve. Njena moć je narušavanje božanskog domena. Ona ne leči rane, niti ih krpi, ona odbija događaje. Razmislite o ovome na trenutak. Tradicionalno isceljenje u Bleachu koristi Reiroyoku da ubrza prirodni oporavak tkiva ili regeneriše duhovnu energiju. Ono što Orihime radi jeste odbijanje uzroka i posljedice. Ako je ruka odsečena, ona ne leči tkivo. Ona kaže univerzumu, ova ruka nikada nije bila odsečena i vraća vreme i prostor u stanje pre nego što se napad dogodio. To nije lek. To je brisanje istorije. Pa zašto je onda Orihime tokom većeg dela serije delovala slabo? Odgovor leži u prirodi njene moći. Za razliku od Zanpakutoa koji zavisi od borbenog duha i želje za pobedom, moć Shun Rika zavisi od psihičkog stanja i apsolutne odlučnosti korisnika. Orihime je po prirodi pacifista. Ona mrzi nasilje, ne želi nikoga da povredi i konstantno nosi krivicu i sumnju u sebe. Njen najjači napad, Koten Zansun, propadao je uvek kada bi ona osjetila i najmanju sumnju ili samilost prema neprijatelju. Njen štit je pucao pod udarcima Ulquiorre, ne zato što je njena moć bila slaba, već zato što je njen duh bio slomljen strahom. Da bi njena moć postala božanska, Orihime je morala da prođe kroz potpunu psihološku transformaciju. Od devojke koja boji sopstvene snage do ratnika koji bespogovorno veruje u svoju ulogu. Ulaskom u Thousand Year Blood War Luke, ulozi su postali veći nego ikada. Svetovi se ruše, kapetani padaju jedan za drugim, a Ichigo vodi borbu koja ga troši do granica ljudske i duhovne izdržljivosti. Orihime shvata ključnu stvar. Ako ostane samo posmatrač koji plače u pozadini, Ichigo će poginuti. Tokom priprema i boravka u dimenzijama višim od običnog sveta, pod vođstvom Kisukea Urahare i kroz svest o opasnosti koja preti, Orihime počinje da spaja svoje tehnike. Njen trening nije bio usmeren na to da nauči da ubija, već na to da njena odbrana postane neprobojna i da njena reakcija postane brža od same smrti. Ona počinje da prihvata svoju moć ne kao kletvu, već kao jedinstveni štit koji može da sačuva nadu univerzuma. U ranijim borbama Orihime je koristila Santen Kesetsu, 3 vilenjaka koji prave to oblasti štit.
Ovaj štit je bio statičan i branio je samo od direktnih fizičkih i energetskih udaraca. Međutim, evolucija njenih moći u završnici rata donosi novu formaciju. Shishten Ketsukai, štit 4 nebeska kapetana. Ova tehnika kombinuje odbranu i odbijanje u jedinstvenu celinu. Umjesto da samo upija udarac, štit sada u trenutku kontakta reflektuje energiju napadača nazad prema njemu, dok istovremeno započinje proces odbijanja događaja. To znači da napad biva neutralisan na nivou samog uzroka. Ako neprijatelj ispali destruktivni zrak, Orihimen štit ne samo da ne puca, već poništava samu činjenicu da je taj zrak ikada ispaljen. Ovo više nije obično polje duhovne energije, ovo je prostorno-vremenska barijera. Dolazimo do ključnog momenta epizode 45. Ichigo Kurosaki ulazi u borbu protiv Jihvača, bića koje je apsorbovalo Soul Kinga i steklo moć The Almighty. Ova moć omogućava Jihvaču ne samo da vidi sve moguće budućnosti, već da ih direktno menja i bira onu u kojoj on pobeđuje. Zamislite protivnika koji može da vas ubije tako što će izabrati budućnost u kojoj ste već mrtvi. Ili da vam slomi mač pre nego što ste ga uopšte zamahnuli. U takvoj situaciji, obično mačevanje i bankaj postaju potpuno beskorisni. Ichigo je svestan da ne može sam. I u tom trenutku pored njega stoji Orihime. Njena uloga ovdje nije da stoji u uglu. Ona stoji direktno ispred Ichiga, spremna da se suoči sa bićem koje kontroliše samo sudbinu. Kada Jahvah započne svoj napad, on ne napada iz pravca u kom stoji. Koristeći The Almighty, on postavlja svoje udarce iz budućnosti direktno na Ichigovo telo. Ichigo ne može da blokira ono što ne vidi. Ali Orihime u epizodi 45 demonstrira nivo reakcije i snage koji šokira gledaoce. Njen štit se pojavljuje u milisekundi, tačno na mestu gde Jahvahova moć pokušava da manifestuje štetu. Po prvi put u serijalu vidimo kako Jahvahov napad biva odbijen bez ikakvog efekta. Jivah, koji je do tog trenutka gledao na sve Shinigamije kao na mrave, usmerava svoj pogled direktno na Orihime. On shvata da njena moć predstavlja anomaliju, jer ako Orihime odbije događaj koji je on postavio iz budućnosti, njeno odbijanje poništava njegovu kontrolu nad sudbinom. Međutim, Jivahova moć je strašna. Koristeći apsolutni pritisak, on uspeva da uradi ono što je delovalo nemoguće. Lomi Ichigov novi bankaj, Tensa Zangetsu, i to u svim budućnostima koje postoje. Izgovara reči koje lede krv u žilama. Slomio sam tvoj mač u budućnosti. Ne postoji budućnost u kojoj je tvoj bankaj čitav. Ichigo pada u potpunu depresiju i očaj. Njegov najveći adut je uništen, a Jihvač stoji nepobediv. Čak i moćne tehnike poput Tsukishimavog Book of the End, koji može da ubaci lažnu prošlost, ne mogu same da reše problem, jer menjanje prošlosti ne može da popravi mač koji je uništen u svim mogućim budućnostima. I tu nastupa Orihime. Da bi popravila Tensa Zangetsu, Orihime mora da uradi nešto što prkosi logici samog univerzuma. Tsukishima svojom moći stvara novu prošlost u kojoj mač nije slomljen u tom specifičnom trenutku, ali to daje samo novu mogućnost. Orihime onda aktivira svoj Soten Kishu na najvišem mogućem nivou. Ona ne krpi mač, ona gleda u budućnost koju je Javah nametnuo i govori univerzumu: ova budućnost ne postoji. Njena moć odbija Javahov božanski diktat. Mač se ponovo spaja, ne ostavljajući ni najmanji ožiljak. U tom trenutku Orihime je dokazala da je njeno odbijanje stvarnosti jedina sila u celom Bleach univerzumu, koja može da poništi delo bića koje kontroliše svemir. Bez nje, Ichigo nikada više ne bi mogao da zavitla svoj mač. Ono što epizodu 45 čini toliko posebnom za lik Orihime Inoue, nije samo prikaz njene sirove moći, već dramatična promjena u dinamici njenog odnosa sa Ichigom. Godinama je Ichigo gledao na Orihime kao na nekoga koga mora da zaštiti,
po cenu sopstvenog života. Često je sklanjajući sa bojišta jer je smatrao teretom, ali u ovom finalnom okršaju dinamika se potpuno menja. Ichigo ne traži od nje da ode. On zna da bez njene odbrane ne može da napravi ni jedan jedini korak napred. Orihime više nije pasivni posmatrač koji se moli za čudo. Ona je stabilni stub koji to čudo stvara. Njena prisutnost daje Ichigu mentalnu snagu da nastavi borbu čak i kada se sve ruši. Ovo je trenutak gdje Orihime prestaje da bude devojka u nevolji i postaje ravnopravni borac na božanskom nivou. Tite Kubo je kroz lik Orihime poslao prelepu i duboku filozofsku poruku. Ihvač predstavlja apsolutni fatalizam, ideju da je sudbina unapred određena i da je uništenje neizbežno. Njegova moć je moć dominacije nad vremenom kroz strah i kontrolu. S druge strane, moć Orihime Inoue potiče iz čiste želje da zaštiti one koje voli. Njena moć odbijanja događaja nije nastala iz želje za dominacijom ili ubijanjem, već iz nepokolebljive ljubavi i želje za očuvanjem života. Kada Orihime odbije Ihvašovu sudbinu, Kubo nam poručuje da želja za zaštitom i ljubav imaju veću snagu od bilo koje božanske sile koja pokušava da nametne uništenje. Njena nova moć nije samo tehničko pojačanje, ona je filozofski odgovor na Ihvačov nihilistički pogled na svet. Epizoda 45 Thousand Year Blood Wara konačno je dala Orihime Inoue poštovanje koje je zaslužila još od samog početka. Od devojčice koja je jedva spajala dva vilenjaka da blokira slabog holova, postala je žena čiji je štit izdržao udarce samog Boga i čija je moć popravila sudbinu kada je sve bilo izgubljeno. Ona možda nikada neće vitlati mačem niti naučiti Bankai, ali u svetu gde svi pokušavaju da unište jedni druge, Orihime je dokazala da je najjača moć od svih, moć da sačuvaš i vratiš ono što je dragoceno. Kako se vama dopala uloga Orihime u finalnim borbama? Da li smatrate da je njena moć podcenjena u anime zajednici? Pišite mi vaše mišljenje u komentarima. Ne zaboravite da ostavite like, da se pretplatite na kanal i kliknete zvonce za još ovakvih analiza skrivenih priča iz Bleach univerzuma. Do sljedećeg gledanja, pozdrav! That's all. We are God.